Stop. Evo ga, ide. Pozdrav ljudi, 55. dan challenge, znači ostalo još samo 5 dana do završnog vaganja. Gledajte nas u subotu da vidite jesam li uspio ili nisam. U zadnjih tjedan dana se dosta toga izdešavalo. U subotu sam započeo s keto dijetom, to je sve po planu i tako će biti zadnjih tih 7 dana. Međutim, ono što nas je malo izbacilo iz tog našeg plana i što nas je zateklo je dosta nezgodna ozljeda. Imam nekakav teži oblik infekcije na nozi, završio sam na hitnoj, završio sam čak i na štakama, 2-3 dana nisam mogao hodat. I evo već sam 4-5 puta bio kod doktora na previjanju noge, na antibiotiku tjedan dana i ide na bolje, međutim još uvijek sam onesposobljen onako skroz normalno trenirati. Da li ću uspjeti skinut kile ili ne, to ćete vidjeti u subotu, tako da pratite nas i pozdrav do subote. Pozdrav gabudizatori, ja sam Mario Gabud, evo nas u predzadnjem videu serijala 20 kg za 60 dana. Matko je na moru još uvijek, vraća se u petak ili u subotu, tako da evo imamo još 5 dana za skinuti određeni broj kilograma. Nećemo pričati o koliko kilograma je riječ. Uglavnom evo pratite, u subotu će izaći zadnji klik gdje ćemo malo duže napraviti, znači i testiranje. Da vidimo da li smo napredovali vaganje, onda ćemo vam ispričati sve o svemu, kako smo trenirali, kako smo jeli i sve ostalo, šta je bilo na turneji, koliko kila je Matko dobio za tih 5 dana, tako da bit će jako zanimljivo. Trenutno je Matko na keto dijeti, znači zadnjih tjedan dana smo odlučili tako, čisto da izbaci višak vode koji ima i to je to. Ono što je jako bitno, bez obzira na ovaj challenge, Matko će nastaviti skidati, znači cilj nam je doći tamo negdje do 86 kg, s tim da to nećemo ovako brzo raditi, znači to ćemo onako lijepo opušteno, bit će nam unos 1-2.500 kalorija do 3, pa ćemo vidjeti kako će to ići. Svakako evo ovaj challenge će, ja vjerujem, biti odrađen sve kako treba. Što se tiče Matkove ozljede, ovo što piše u naslovu, znači to nije ozljeda od treninga ni ništa, nego neka infekcija bila, jel se negdje ogrebao, ga je nešto upiknulo, nešto se desilo, uglavnom nešto mu se malo ugnojilo na nozi. Tako da što se njega tiče nije ozlijeđen i može trenirati normalno. Jedno što ga je to boljelo sad par dana pa nije mogao trenirati kako inače trenirao, ali odmah smo mi našli alternativu, tako da mora se uvijek se mora instant djelovati kad je takva situacija. Ja znam i online klijenti kad mi pošalju poruku, Mario sad mi ovako, sad mi onako, sad radim noćnu, sad radim ovo, sad radim ono. Znači uvijek se nešto mora iskombinirati i naći neko rješenje, tako da sve se može uskladiti. Uvijek vam kažem da ne treba tražiti izgovore, treba tražiti načina, a načina uvijek ima. Evo ja, pošto sam i godinama u sportu i susreo sam se stvarno sa svim živim situacijama i ja sam kao sportaš i kao natjecatelj, isto tako kao i moji klijenti, tako da uvijek postoji neki alat koji možemo iskoristiti da bi, ajmo reći, uskladili to sa trenutnom situacijom. Ono što bih vam htio reći, ako ćemo pričati malo o održivosti ovog programa, jako često se spominje neka održivost. Znači ovo što smo mi radili sad zadnja 2 mjeseca nije održivo, ali ni ne treba biti održivo, zato što jednostavno mi smo za ta 2 mjeseca napravili ono što smo htjeli. Znači napravit ćemo svoj cilj, kao što sam i rekao i najavio, mislim, moje samopouzdanje u ovom serijalu jako veliko, jer ja sam sam već skinuo preko 500 kila sam sebi. Znači za svako natjecanje sam skidao po 12 kila i malo si odlučim skinuti 3, 4, 5 kila, tako da to mi uopće nije nikakav problem. Mogli ste primijetiti da sam ja imao jako veliko samopouzdanje na početku ovog serijala i imam ga i dalje i siguran sam da ćemo uspjeti, da ćemo i dalje. Znači Matko, ja ću vam i dalje nastaviti snimati da vidite da je to, nema veze što ovo sad trenutno nije održivo. Mi smo to odradili u 2 mjeseca i mi smo došli do cilja. Ja održivost gledam na malo drugčiji način. Znači ne treba to više raditi, mi smo skinuli skoro sve što smo mislili. Tako da mi sad mijenjamo program koji će biti itekako održiv. Znači mi ćemo sad vjerojatno za 1000 kalorija povećati unos, možda i više. Igrat ćemo se. Znači uopće ovo što sam rekao, samo ćemo djelovat ćemo onako što nam situacija naloži i to je to, neće biti nikakvih problema. Tako da ono što je bitno, održivost je jako bitna u cijelom procesu, kao što sam rekao. Ali mi smo mogli raditi neki program
sa 500 kalorija deficita, gdje bi Matko skidao ovo tu što smo mi skinuli u 2 mjeseca, on bi to skidao skoro godinu dana. Da li je to održivo? Da li je to za njega i za njegovu motivaciju održivo? Da li je to za vas koji imate 30, 40, 50 kila viška održivo? Da li se vama da čekati? Bez obzira što, ono što sam već rekao, zna se da ajde pola kile, maksimalno kilu tjedno je zdravo mršavljenje. Nema to veze, motivacija je jako bitna u cijelom ovom procesu. Znači radim kao trener već preko 10 godina, prošlo je kroz moje ruke jako puno ljudi. Motivacija je jedna jako bitna stvar. Znači neko ko ima 40 kila viška i ti mu kažeš da skida pola kile tjedno. Znači zaboravite. Koliko god da sam ja uvjeren, ja znam da treba si uzeti vremena i sve to, ljude je teško uvjeriti u to. Znači neke je doslovno nemoguće uvjeriti u to jer jednostavno hoće što brže to skinuti i onda lagano to održavati. Najveći problem je to održavanje. Iz iskustva mogu reći da ljudi jako često odustanu kad ne vide rezultate jako brzo. Sad, kako to sve izbalansirati, kako napraviti da oni ipak treniraju? Znači moraš ići u malo ekstremnije mjere da oni vide rezultat. Kad on vidi rezultat, onda ga kroz to ti lagano učiš. Na kraju krajeva onda se on lagano zaljubljuje. Nakon 2-3 mjeseca se on zaljubi malo u tu fizičku aktivnost. To mu postane, ajmo reći, neka navika. Ubaci to u životni raspored. I onda kasnije to održava. Znači nije samo stvar raditi onako kako piše u knjigama. To bi bilo sve super, onda bi svako bio odličan trener i svako bi radio i svako bi, ja čitam vas mlađe, vi pišete sve što ste pročitali. Iskustvo je jako potrebno u ovom poslu. Znači ja ću tu procijeniti, ako vidim da neko ima vremena, kad se meni neko javi za online treninge, ja vidim imam jako velik upitnik koji se ispuni i ja po tom upitniku odmah mogu vidjeti profil osobe. Znači ja ću tu vidjeti, znači čovjek ovaj kuži, znači da treba si uzeti vremena, onda s njim neću žuriti. Kad vidim da neko želi naglo skinuti, znači ja mu, poslije nego što ispuni upitnik, ja analiziram upitnik i onda imamo poziv prije nego što dogovorimo završnu suradnju. Znači ja onda čovjeku kroz taj poziv već počnem objašnjavati da je to proces, da treba to polako, ali on mora vidjeti rezultate, ali da će izgubiti motivaciju. Vjerujte mi, izgubit će motivaciju. Od 100 ljudi, njih 90 će izgubiti motivaciju. Znači 90% njih, ako ne vidi rezultate u prvih 3-4 tjedna, ako ne vidi na vagi, ako ne vidi na mjeri, izgubit će motivaciju. Bez obzira koliko ti bio dobar motivator, jednostavno ljudi su takvi i imaju, ko zna, i privatnih problema. Svako ima svoj život na kraju krajeva. To su sve većinom rekreativci. Znači njima nije život ko meni, sad samo trening. Znači trening i dobro, ajde, znate sve već, ja sviram i to. Znači, iskustvo u trenerskom poslu je jako bitno. Nije bitno samo tamo piše nešto. Pa ja sam pročitao sve to. Sve ja znam kako je zdravo i kako je po pesu i kako bi trebalo. Znači, ali opet, da li je zdravo da ti nekom daš da skida pola kile tjedno i onda on odustane nakon 3 tjedna, ili je zdravije da ga napucaš malo jačim deficitom, da on vidi rezultat, da se izmotivira, da dobije znači još malo boost od toga što je skinuo, što je vidio da se nešto desilo i onda da krene, da uđe u proces, ono što sam rekao, da se zaljubi za 2-3 mjeseca. Onda lagano ti njemu kroz proces objašnjavaš, on počne kužiti šta se događa i onda to jednostavno ide. Znači nije samo mrtvo slovo na papiru, tu tako piše i to je to. Trenerski posao je prekrasan baš zbog toga što ja znam, evo osobno, znam jako dobre, odlične trenere koji imaju jako veliko znanje, a koji nemaju posla. Zašto je to tako? Pa evo, možete to vjerujem povezati s ovom mojom pričom koju sam vam sad ispričao. Znači nije trenerski posao samo aha, tu je tablica i po njoj radi. Dok je faktor osobe, znači različite, već je to, znači različiti su karakteri, dok je takav faktor uključen u posao, jednostavno moraš se prilagođavati, moraš biti jako dobar psiholog, pedagog, moraš prepoznati šta ljudima u tom trenutku treba kako bi to bilo održivo za njega. Sad, kao što sam rekao, održivost je isto jedna jako relativna stvar. Ovo tu s Matkom će biti održivo i tekako, zato ćemo raditi ovo kako sam vam rekao. Mi smo sad odradili ekstrem 2 mjeseca i sad laganica, znači ovo tu što ćemo sad raditi može cijeli život raditi. A pitanje u biti ne bi ni ušli u to da nismo još tako ekstremni. Tu sam htio malo ispričati znači o tom mindsetu trenera. Jednostavno moraš procijeniti
kome šta kako ide, kako će ko reagirati na šta i prema tome mu slagati program treninga i program prehrane i po tome mu napraviti ciljeve. Znači zajednički napravite ciljeve koje želite ostvariti. Tako da, generalno to je to. Nadam se da ste naučili nešto novo, da nećete biti ovo. Znači uvijek širu sliku moramo gledati. Ne možemo gledati samo, aha, to piše to, sad je to tako. Da je to tako, onda bi svi bili treneri, svi bi imali para, svi bi radili i sve bi bilo bajno i svi bi bili mršavi. Ako se malo osvrnemo oko sebe, vidimo da to nije ni približno tako. Uglavnom, ovaj video sam htio iskoristiti baš malo da pričam o tome, jer nemamo previše o ovome, znači keto ozljeda, to smo na brzinu prošli. Što se same keto dijete tiče, to ću vam posebno napraviti video, jer ja osobno, kao što znate, nisam nikad preferirao tu dijetu i ne volim je. Ovo ćemo sad čisto odraditi da ne moramo raditi weight cutting, nego da jednostavno matkić to skine bez problema još sljedećih 5 dana koliko ima. I to je to, onda ćemo u sljedećem videu reći sve koliko je imao, kad je imao, šta je imao, koliko je dobio. I to bi bilo to. Nadam se da ćete izvući iz ovog neku pouku, znači i vi treneri koji gledate i vi rekreativci koji gledate, znači nema potrebe da ispravljate nekog zato što ne radi, što negdje nešto piše, ali nijedan trener tako ne radi. Onaj koji ima iskustva i koji zna što radi, tako da to bi bilo to. Nadam se da ste uživali u videu, da vam se svidjelo, da ste naučili nešto novo. Ako je, udarite like, napišite komentar, podržite Matka, pretplatite se na moj Matkov kanal i vidimo se u velikom finalu u subotu gdje ćemo znači odraditi sve. Snimanje, vaganje, testiranje, pričat ćemo o svemu što smo god prošli, tako da bi vam što više približili cijelu sliku kako je to sve teklo i da evo, možda vi nađete motivaciju i riješite se viška kilograma ili pak nebitno želite dobiti bilo šta, uvijek se može naći rješenje. Hvala još jednom i vidimo se.